Dana kako imamo problem sa komunalnim otpadom posle blokade deponije Golo brdo. Eto vidimo da Sjenica sad je u sličnom problemu i mislili smo jedan sastanak da imamo upravo ovde sa jednim zajedničkim pismom ili obraćanjem pre svega institucijama Republike Srbije, od vlade, predsjednika i drugih institucija, resornog ministarstva, da jednostavno nismo u mogućnosti, niti imamo kapaciteta, ni finansijski, ni resursa da ovo stanje sami rešimo. Tako da razumem da možda sigurno probleme koje ima predsjednica Sjenice Marcija Rebronje Camović, da nije mogla da dođe na današnji sastanak. Mi smo spremni u razgovoru sigurno u narednom periodu da odemo i do Sjenice, da zajedno sa Selmom Kučević, predsjednicom opštine Tutina, jer ovo je zajednički problem. Ovaj problem niti ima političke, niti nacionalne, tiče se svih građana koji žive u ove dve opštine i u gradu Novom Pazaru, sigurno veliki problem kako za građane Novog Pazara, Tutina i Sjenice, tako u Pazaru i Tutinu već su skočile cene, financijski opterećuju građane Novog Pazara, kako građane, tako komunalno preduzeće Novi Pazar i grad Novi Pazar su ogromna sredstva. Mesečno treba oko 30 miliona dnevno za transport i deponovanje smeća. Znamo da se odvoze iz širom zemlje, odobre novca do Pirota i u drugim mestima, tako da je stvarno veliki i ekonomski problem kako za građane, tako sam rekao i za komunalno preduzeće grad Novi Pazar, tako da smo i u tom smislu mislili jedan zahtev za pomoć do iznalaženja nekog prelaznog rešenja, do nekog konačnog rešenja. Znamo da se odustalo da stoji izgradnja neke regionalne deponije Novi Pazar, Tutin i Sjenica, koja je bila u Milatkovića, da je to već stopirano, sad se traži novo rešenje, ali do traženja novog rešenja ipak treba nam pomoć za ovo prelazno rešenje, na koji način je veliko opterećenje, kažem, finansijska i probleme koje imamo, ne možemo svojim kapacitetima u daljem periodu sigurno samostalno rešavati.